Азыр эле бүгүн эле барам, атам деле, апам деле бул жерде турат. Атенема менин бейишим, озанткана жашоо жемишим. Бактылуу кылган атенем, барынан кымбат мен үчүн. Атенема жылдыз ай күнүм, аларсыза жашоом кайгымын. Атенема бир тал чачына, арзубайта дүйнө байлыгым. Атенема бир тал чачына, арзубайта дүйнө байлыгым. Атенема бийге берес, аларга да эч ким тең эмес. Менетке чабала дегенде, мерими да кандай керемет. Биргесте да алар жаш эле, улгайтат да жашообат эле. Орозунда бакыт талайга, орубасын бир даң атене. Орозунда бакыт талайга, орубасын бир даң атене. Балалыктан ойноп күлүп эсирдим, баркын билбей канча ката кетирдим. Кадырыңа жете албасам өмүрдө, о атаке, о апаке, кечиргин. Ата менен адамзаттын жакшысы, башымдагы конуп турган бак кушу. Бекем болсун ден соолугуң атенем, берекелүү бейишимдин ачкычы. Алпештебе баккан баласын, алардай агайдан табасын. Аламга да бизди талпынткан, атенеме учар канатын. Көрсөткөн талай бакытты, көздөрү да бриллиант жакуттуу. Алтындан тажы кийгенге, атенеле гана татыктуу. Алтындан тажы кийгенге, атенеле гана татыктуу. Атенеден ыйык өтеле, алтындан абалуу сөз эле. Акынан кутула албайбыз, Алпарсага дагы мекеге. Ай жол менен кызылдын көп, бүкүл алып келип атат. Менин да ай жолдун атасы. Аны ай жол менен жеп барам. Кандай да кылуулар, эки атасы жанында турабыз. Не дедим? Sağ olsun, büyüksün. Attan sonra şiddet mühendisliği gelecek sürede için durgan iş. Ben atı Rasul Gamzat diye Dagestan'ın bir akımı var. Atası da bir Gamzat Cuma akımı var. Rasul özü bir akımı var. Çınray patlıyorum ata. Ben şu Dagestan'ın bir üründe yerinde 4 saklı burada söz ben aytayın. Bir avuçta hilap tursa, inastıran türüp kurağın koy. Esi sırta avuç koyar, ilayken. Sıra cimri olup. Anam sonra avuç kaçattı. Ben atama tiraz boğulsum, atam koyuyor. O sen atan kaldı. Ova, kançı mı tutuyor? Çoğun atama tiraz boğulsum depçi. O sonra Rasul Gamzat söylüyor. Atası da jasız. Rasul yüzü da jasız. Emre çoğun adam atası. Bütçede de ola ginas dedi. İnşaata etken jasız da. Sonra çoğun atası kaçırdı. Öz atası oluyor da. Anasından da şu bir gün yolsuz sürekli olarak yiyip yolunda düzelet duruyor. Tabii az östürüyorlar. Şunlara şey. Kapçalık. Oylamadan mesela. Her bir sözünde de. Biliyor muyuz? Vallahi bana verim. Oynamaydı. Allah'a rahmet Allah'a. Atilla rahmet Atilla Allah Teala'sına. Allah Teala'sına. İnşallah da bütün üstünlüğüm de. Çamuruktan geldiniz? Жалабаттан. Жалаптан бери. Кандай сезимдер болот? Иш чара жагат абы?
içimde aябай көп болдум да сыртыма ошондой айтып бере аламбы билбейм, бирок балдарымдын бизге сюрприз кылды. Өткөндө 8-inde деген анан кандай десек, жок ата барганда сиз бизге толук маалымат берген эмес, бүгүн алдык. Сол маалыматтан өзүм чоңоюп ата болгондо бул нерсени дагы сездим. Сезимдери, балдарымдын жазган немелери мен өзүм атама мындай ушул нерселерди балдарымга аябай эметтим, толкунданып аябай ичиме кубатпай неме болду. Бирок жакшы, Кудайга шүгүр, атам деле бар, апам деле бар. Мен азыр эле жүгүрүп кетип, атам менен апамды ушундай биз эми жакшы көрөбүз, Кудайга шүгүр. Биз ушинтип атам менен апамды ушинтип эметтеппиз да, анан ошентип балдарыма, анан кызым улуу, кызым 19-да, улум 18-де, анан кичинекейлери 2 бар. Анан биз дагы ушулар жөнүндө аябай толкундандым чынында. Мен атам менен апамды мындай сыйлап жүрөбүз, бирок ушундай сюрприз кыла албаппыз деген немелер келди аябай. Чынында көп нерсе турат. Азыр эле бүгүн эле барам, атам деле, апам деле бул жерде турат. Ошо силерге да рахмат, ушунча жакшы болсоңуздар, ушунча нерсени ойлоп ата-энелерди сыйлайлы дегендерге биз абдан ыраазыбыз. Рахмат силерге. Birinci muşalım жақсы жерді келген бір мәдениет шунда бұл жерге келіп шундай зданияларды құрып қойып ошол адам кишилерге окшогон кыздарды, балдарды ишке салып мына биздеп келтирип коюп эмне кылган ушу баарыга рахмат. Ушуларды ушунчалык жакшы нерселерди өтө жакшы неме болду, мындай айтканда. Чогулуш десек те болот, отуруш десек те болот. Силердин кызматыңар, сүйлөгөндөрүңөр баары өз өтүндө. Allah'ım sizlerdi ömrünüz uzun olsun, deseler için olsun. Men hep olsun niyetinizi verdi. Atalarına ben teşekkür ederim. Allah'ım baktı tağlaydı, uzakşı kızlardan bana çakadı olsun. En çok kızmazken daha başında gülüp şeyden tozu olan kızlardan böyle. Çok rahmat. Çok ümitini ölçülgen min, çiğnengen bağıtını törüp ölgen min, çıldıklı cevap dilimde kalp etkanın akırıp olsun, çok şıkkıdır olsun. Birlikte verelim. Ardayın büyük bolla. Büyük bolla. Bu çok yıllar ama geldim çetçetine gelen dünya gelecekti mağdak bir adasında böleceğiz kan. Sizlerlikte olman nebere çöğürleri sap geliyorduk sizlerge. Oşolorga da çoğun rahmat. Sizlerdi bizdi varıp görsün, ısasıyın, görgüle, oğullarga kaçkılarıp bizdi çıkırganına çoğun rahmat. Ömrüңөр uzun bolsun, örüşüңөр жайып болсун алтындарым. Пайгамбар батасын, бай дөлөтүң берсин. Ден соолуңар чың болуп ömrüңөр uzun болсун. Жақсы, кинода жақсы, іш жараңарда жақсы, аш жараңарда жақсы, бары жақсы oldu, жақсы ойдо, жақсы пирктерде, жақсы есалап, жақсы айлайда, маңайда кетіп баратады. Рахмат, чоң рахмат. Ата эне менен баланын сүйүүсү, балага болгон өзүнүн эмгеги, кайра ошо кайра баладан кайткан эмгек балага, ата-энеден балага, баладан ата-энеге деген жакшы бири жакындыкты көрдүк,
тарбиялык мааниси аябай жакшы экен. Балдардын өсүгөнү кийинки өзлөрүнүн мнениясы, өзүнүн билими деңгээлинин жогорулаганы көрүнүп турат. Баары жакшы. Чоң рахмат. Мындан да бийик болгула, мындан дагы арышыңар аябай кенен болсун алтындарым. Ушул долбооруңардын түндүгү бекем болсун, бийик болсун. Талыкпагыла, биз силер менен сыймыктанабыз. Аман болгула. Атың өчпөй жашап тылымдарга.